دیمنین پشتی کارساته که هری مزنا 100 سالین بوریه. بسادان ترم دنایلونان ده لسر جادهیانن. بشک جوانجی ده پشتا اتومبیل و بارهلگرانده. اف در نافچه آنتاکیایا هاتاییه. پشتی ارتهجه بسادان کس بمری جبن کافلان هاتنه درخستن. لبشین مریانین نخوشخانهیان جهنمانه. ترم قربانیان ده چادر بارهلگر و لسر جادهیان تین را گرتن. نها ev roja çaremîne ez li vê derê me. Ev du rojin jî ez navan çadiran de bi derman û malbatên wan re eleqedar dibim. بشک جوالاتیان سردانا وان چادران دکن و مرین خو وردگرن. لیناسنامه یا هجمارک زیده وان ندیاره. ریوبریا کارسات و روشین بلز آفاد جید بیجه اگر ترمین قربانیان ده 24 دمجمیران ده نین ورگرتن دی پشتی پشکنینین دی این آی ورگرتنا پنجمور و وینیان با آخه بین سپارتن. Gelek mirov hene ku nasnameya wan nediyarın. Afadê daxuyanî daye. Gotiye eger di nava 24 demjimêran de malbat peywendiyê nekin, an em xwe nekînin wan dê ji vê derê bên birin. Na herkes bêçare ye. در ارتجا ششی سباتی ده لده پارێزگehên ترکیه و باکوری کردستانê bi 10,000 kesan canê xwe ji dest dane û birîndarin. Pispor dibêjin bi 10,000 kesên din jî hîn dibin kavilan dene û piştî pêdiviyên serekeyên jiyanê kifin jî yek ji wan daxwazane ku herî zêde ji navçeyên erdhejê têk kirin. Ferdî Sak, Rûdaw.